Anchokeria antu betu ba Miru nkatho muno njoke mbakethia ritwene ria Jesu kuma thuchi monga ntunyiri na mbacokere nkatho muno nontu bakwithira tugwatanirite tukiaragia mugambo jumwe na mbere ibwega muno ntuketha baimanyerete mirimu ya coronavirus na mirimu kinyengi. Nchoke mbere gavana wa Miru Kirito Murungi ali imara ali sasawa na nkarite nkibera bakathikira antu banthu bakathikira antu bakaiya banyuite bakathikira antu bakaiya bathuki biongo barea batakiaga antu bangi bara baciari na jo mantu ja mathuku konkobera ngavana Kirito Murungi ali imara ali sawa na very soon ukona ngavana ali mirandine ali ofisi enderete gwitira antu beto ba Miru ngugi na mongana ndi mbere bwega opposition kana mtu bobe batinda kurumana mbere gutitikiri utheri monga thai kinya kam 2022 ibetere bone Kirito Murungi agachoke ngavana wa Miru monga 2027 no ndungugira baitete na deputy ngavana wawe taitasi ntochio ichi kuonekana na ankwenda ku respond ke mantu very few yarambigitwe jakiarirwa jama daktari oningo chokeria daktari beto nkatho mono nontu biathirite be mustari jwa mbere na bamenya ngugi ubagwita yotwethia uturo bwantu bai Murungu no tumite bakinyau bakinyite na ndene shimari nene mono kibo mbere bakathikira straight boys kana antu bara bakuthiuruka batena ngugi gwita ukona muntu akira daktari eti bageta transfer kandi barikania atiri antu bara bonde baandiki ibeta transfer kinya borichi asikare adinga transfer inyaka matete kana eneu akero arugaka atetinda akuria kiuria nonturi aisavu mwananchi wonde kulingana na nare andiki kinya alimu patoiro transfer na ribona transfer daktari tishie nene kwithira palingi transfer kana baga transfer iu nio transfer either tukuthithwa ndene account government ya Miru na inge still transfer iciejite ko antu beto bakira transfer no ntutio waandikiro kiandika uga cibitari imwe nio ngatura gwitango gi monka mbete ya muregi kana department imwe nio ngaritura monka nkue amwire antu betu andiko bathirikari account ya Miru na mandaktari transfer ya kwijireta transfer wa sabu antu bangi no wo kungeni experience na kumenya antu kulingana na thina iri kurukaira ugakara kuthiuruka amwe uga wathiuruka amwe iri otethega iri omenya ngugi kunkubera bainge matu yao kiri insiders kiri antu bravo tura kuruma Kirito Murungi na taitaji ntojo na kwa thirikari utengo gigwita mtu wango kwaria mtu chati mona muguto jomwe akamakia babo daktari nonto we professionals bukathikira muntu illiterate muntu tena network muntu tena arungi thikire ni atongeria benu ura butwire gwita ngugi kwilingwa transfer tikukubutwa kana kuigwa tongugi kuringwa transfer igwita angi withira wena exposure ngugi ne kumenya ngugi saindi omba kwithira inya oringi oi muntu munini mono iringwa transfer ogita nangi ukapromotwa kwou bukarega transfer kana bwithira bwetumaira muntu tekia kumenya abo ariria ikaba inya oni kiongozi bukeja nde agwa thirikari kana ngwita ngugi ya thirikari bwambire itu munene tutetere batwi tutekwenda gwita transfer kana kantu kwithira muntu uri okura street na town no kwariria daktari ba county government ya Miru kwou ni kwenda kuwa na arua daktari beto baga insaitwa daktari bathikira antu banthu nabo muthia chief of staff Gideon Kimathi muntu ugo kwaria twe mwaria wa Gideon Kimathi imbiji mwitio ngugi bwa Gideon Kimathi na imbiji usiano bura buryo na Kirito Murungi na Gideon Kimathi na intibangogi muntu ujo kuwa Kimathi etenwe wenka soba atethia Miru Kimathi ngugire agwatirite ne utethia Kirito Murungi te ya Miru na nchoke mwire bwega uwo mutumite kenda athukia Kimathi onekana no muthuku kana aria gukaraje ke chief of staff mutumite kwaria auga Kimathi wenka nwende na county government utigie soba amwire imuragai na imurongo na imukora mwire na arua Black Miru na siasa sio pusi tutetekeria neke Gideon Kimathi ndi Kimathi ni mwije muno mwije saindi yewe na ina watinda go bathoma Kimathi Miru school bukuthoma bwathiria kwe ngugi antu betere gwita Kimathi na arui chief of staff na ete deputy speaker na ete MCA ugwo we na ande ankwire na arua manto ja chief of staff ekanthi tiga kwenda kumurujithania otumi unenkerito beja kindogo kendo uthukio usiano bwawe na Kirito Murungi kendo uthukio usiano bwawe na itingugi ba county ya Miru ankwire relax itango gengi kwa siasa yo kurema ndio kaleme ngurwe ukaleme mburu kana ukaleme ndugati manto ja thirikari ya county ya Miru utiumba na Kimathi rekana nwe Kimathi is a very sober man na muntu
wina akiri iri iguru muno kumenya imbia bati kuga na imbia te bati kuga ko manto jo twira anga Kimathi anga tethia Meru. Kimathi is not interested. Kimathi mwitingogi wa thirikari ya county ya Meru anda ngavana Kirito Murungi utigomba kuruma ngavana no twira Kimathi no mwega ugo gotumi ujo twaragania na wewe ni sheitani na ushindwe.